August ni som paruk sa ni som ni panga in rin ni ania bazar thlir tu te chi bai ule US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te Alaska nin biak na chudar kar ni le chan ve chuang nuwa topin press conference reivak lawan nei le a press conference a hian press meeting zo na po an zot man lawani in biak na nei ma khan President Trump chuan an in biak na bohro ka thatwak lo chuan press conference po ma chawina nei mai ang ti te alo sei to a in biak na nei zo nu electron pahni da in press conference nei turin president te hin ron ding chuaka heian an in biak na ram pahni hruai tu te hian in lungrual ti alan tirani Alaska in biak na hian Ukraine rama in dong na thleng meka in ka hai chungchang an sei tura khowel in angai veka mase president pahni te hian press conference an nei a hian in ka hai ti tongkam man mang lo ve ve a an pahni hian reporter te zo na an pumpel ve ve ni press conference a hian Putin an thu a sei masa zoka hruai tu pahni ten kong then khata in rem nan nei thu a soya Trump chuan thil sang sanga in rem na nei ma se thu thunga ma chuan in rem na lo ti a sai thung America ram chunga US President le Russia President in press conference an neya Russia President Trump masa zok tat mai hi mak hlea ram dang hruai tu te na press conference an nei in US President te hi Trump masa zok a le soi hong tu an tang thina tun tu ma hi chuan Putin an Trump atong khal tlatani darkar thum don an in biak nuwa in rem na nei lem lovin an top le ta ni bera President Trump an he Alaska in biak na hian in ka hai ne du thua sai chuan in biak zo nu hi chuan a soi le to lova Ukraine President Volodymyr Zelensky chu in rem na siam turina ti ta hlau zo kani Trump hian press conference a hian Putin a thu soi zo a soi ve in kong sang sanga kan in thuruala kan thu soi tambera kan in thuruala ni kan ti jok teang thulian thamai ro in rem na kan la nei thei chi alwa mason nei ro kan nei thu thunga ma chuan in rem na kan nei ti thei ani lo ati Russia President Putin chuan Trump nen in hriat thiam nan nei ti soin Ukraine le Europe ho chuan he mason na me khi ti boilo turin a hriat tira Ukraine boina chulung chiat thla ka ti thu soin boina chan bulber chin fel chu Russia ngai poimo berani thu a soinona ni seitongin an press conference a hian president pani ta hian an du chin an soya press meet e zo na ngai thalawin an kalson dai ani in bianat nei zo nuwa Fox News host Son Hannity chuan Russia ne na Ukraine ramhlan chungchang le US in Ukraine ven himna pek zel chungchang te an soi empty azota Trump chuan chungte chu kan point soi jinga atelin ka hria kan in rem na lian takpo ni atia a soi fi azui lem lova Ukraine in an rem ti turania Zelensky hian in rem na thu thlunga siam turani atibok anin biak ma khan Trump hian adu thu sama soi nuala anin biak tan tir minute ni chungin in rem nan le don lawa hriat tur thu te soya Alaska meeting a hian Ukraine in ka hai chungchanga in rem nan nei theilawani chuan Russia la ka thin rim hle don thu te soi bokani kha anin bezowa eng in rem na man nei ta chuang lova Fox News in an kom na Trump hian Putin le Zelensky te in biak na telve turan du thu te soi zui ta thunga chuti lai chuan press conference a hian Putin nenan in biak na Zelensky te nenan pathuma in biak chungchang an soi thu a soi lang lo thunga Putin nenan in biak na chungchang hi Zelensky le sheve tura du te phone manga hril don thu Fox News nen a hian a soi thunga ni press conference a hian Trump hian Putin nen a hian kan ron bele watang che kanin hmule thuai mai theiani atia he Putin hian English a changin next a chon Moscow a o ti in a changani Russia President Vladimir Putin hi khothangram te mel malian ber angalan tirani a Ukraine run nuwa pheichon misual ber atel lawa khovel nuam jok tur angin an soya International Court of Justice ICC chon man na thu pe kan ti chuak hiala chuti lai chon khothangram te ho tu khowela ram ro pui ber USA a chon Putin a chu red carpet nen an lo muaka an thlona le lir thei nei changkang berber mangin US chon an lo muaka President Trump an kut phara lo dong songin silaya ka tlang thei lo lir thei om khawle changkang presidential limousine a alu puya eng in rem na ma om lovin mason na soi tur om lo ma se khothangram te mel malian ber Putin atan hian khothangram ho tu America in khwal tha le zom ber thlena lo thleng ringot po hi hlotlin na kong khat atling ome tunjuma Alaska in biak na hian Trump le Putin te hian sarkar mi poimo tak ten an troi om ve a Trump hi Secretary of State Marco Rubio le Special Envoy Steve Witkoff ten an troi oma
Putin hi Foreign Minister Sergei Lavrov le Foreign Policy Advisor Yuri Usakov ten an troi om thung anin biak mani che khan Trump hian Kennedy Center Washington DC a thu sain Alaska in biak na hian Putin a hian Ukraine in dona ti to parem ti lawani chuan a poi hle ang ti a soya engthil nge thleng ang ti a soi lo thunga anin bia Putin a hian Ukraine in do ti to patum thu a soi lova anin rem tak thu po puan ani chuang lova Trump hian Zelensky a bozui turin Ukraine in rem na chu da ta ni in lang ta deuh berani US National Security Advisor Louis John Bolton chuan Alaska in biak na hian Russia President Putin chu hne tu ani ti in Trump po atlom chuang lo atia Trump hian he in biak na dang nei le chungchang ba khan soi chuan ei lova Putin hi chuan US ne nan in kar siam that le na hi thu pui berani ti hi karin dan ani a chumi ti hlo thling tur chuan hla taka tangin Alaska ron thlenga athil tumal hlo thling ani US rek na don bel lova Ukraine in ka hayan puang chong lo boka Putin hi chu hlo thling hle a Tramero hlo cham lo na hlo thling tlem khop mai ati engpo ni se hun han kal le ret se in biak na om ve foreign minister te point thu an ron soi venga engang takin nge Alaska in biak na hian Ukraine boina chin fel konga om jian ei don ti chu ala chiang chho zel tura nga yang bazari lo thlir wangin kan lo me